Halo, gipulok P.U.S.H beton janga. Gibakersani nga nagawe gapor, shagawe gapor. Te hagan ni video don kam eiei ban yatho ipi. Mar ngamla ban bore na pi. Yapi kinong kersan janga. Ma te ngamla ban bore gani. Mar belengan bore. Yiki ba support inga. Ba iki ban support shisho. Te hagan ni video ngan yatho ipi. Kau igi jing yatho kabang ban komen bahai nga lyngba jong pi ngayo ikani te hak ni video pek na do stang do bakot ma nice skip ra te shwa bangan ni tho ikata ngakwa ban ong eiei pi long em ka long em te ngakwa ban ong pi kum ne gen khoblai shibo ye ga jing kersan jong pi nga ma menta pitip em mata ngan pen eiei pi te shwa bangan pen I sai sen ngan ong khoblai shibo ni jing kersan jong pi khoblai shibo ni jing support pi ban ngang nai ai kan tiwi pi pin yang kersan shu ngan nang nish khamat bat kiba page gini video kiba padep subscribe ye ni ke channel jonga makarpat pi pin sing ba ban subscribe no mentahi khnang ba kishpon ki video ngan pen mi shu bat ba pin nang yo ki updates ma te page ngan pen I pi mata te shom ngan pen I ngan haban le shokom ne to page mata ma page mata ke kata ka bang kwa ban ye thot pi snap war share ro ulai comment lang ban nga mar ba ngaro ma comment ba mata te ten tenen kanegen mangala yo ye kani yo new pin jong ke Google AdSense te ngala yo ni te nagata daw kan nga comment ada apply di mana pa nga ada apply hi tinggal yo ni te send ngan sayo wi sakwe te kadi kam dei daga jingla jonga rai kadai kawai kanang kong kadai kajing kersan jong pi so thank you so much kajing kersan jong pi ko ban ai khoblai ko ban ai ngamla ban ni kandoi pi marwai ban ai khoblai rai kani ka video kadai kerpang nang ta jong pi ki support jonga thank you so much but na karpat ro igit perlu ki pempat dap subscribe lani ki ban kwa ban kersan nga phla ban kersan nga ma welcome pi hagani ke video te nang ya kersan nga sakmat ngan pen mi shibun ki video ki ba best so nang kata daw once again thank you so much god bless you te yo asidon na preng jong pi ki bam tip ki bam nang kumno ban apply te phila ban message yang phila ban following ana po FB lani na po Instagram phila ban text ha comments ngan hi Kaei pi kumno pin apply yaw new pin ma te phila ban le kata te nga kloi ban ra pi ngan snack video kerpang nam ta jong pi ma te nga marsin apply tang sin nga apply ngala yo ne te hope phiro kom ta hi yal sidon na preng jong pi ki prolog ki badon ye YouTube channel phila ban le kata te tang kom ta hi so once again